We are recording this call, right? Yes. Awesome, cool, cool. So we can share the info afterwards. But thank you so much for having us. And I'm going to continue uh, on our native language here, and I'm going to be quite quite fast now because I don't want to take any more of your time. Така че благодаря ви. А, истината е, че това, че заплащате с времето си тук е изключително ценно за мен и а, в крайна сметка това е най-важният ни ресурс. Затова благодаря, че сте тук. Да, може би след празниците, в извънработно време, все пак благодаря, че дойдохте. Затова караме по същество за темата за имейл маркетинга. Ако сте тук, вероятно ме познавате, така че може да откриете повече за мен и в LinkedIn, и в другите социални мрежи. Може да ни посетите вебсайта Hounds.bg, за да разберете повече. Това е нашата агенция, това е стената, която виждате, така че добре дошли сте да разберете повече за нас. Ние сме на линия. Като част от нашото портфолио, свързано с имейл маркетинг, виждате, че макар и нови, не сме случайни в никакъв случай и определено имаме експертизата, която я показваме не само в такива вебинари. Нека, William, if you like, I don't know if you have some introduction to do or you already done it while I was having some issues here, but if you like, just tell us a few words about you. Yeah, no, thanks everyone. William Howard, MailChimp Partner Development Associate, and I manage relationships between MailChimp partners like the Hounds and many like him with MailChimp. So we help them grow their business, and that's why we're here today, to help you get the most out of MailChimp. Awesome. Thank you so much. This is a bilingual webinar. We didn't know how to make it the most helpful because of this current market global trend. But William is going to learn Bulgarian in a few months, and we're going to make it in Bulgarian after the next edition. So, Good. I'm continuing in Bulgarian. Каква е програмата? Реално имаме три основни части. Подготвил съм ви една микротема за много важен елемент в имейл маркетинга. Уилям ще говори за неговите ключови елементи, това, което той вижда от страната на, знаете, най-известният, може би, тул за имейл маркетинг, именно MailChimp, и това, което аз виждам в MailChimp платформата с моята ежедневна работа, което ще бъде тема 3. Нека да започнем с много набързо един таймлайн на фразата, че имейл маркетингът е приключил. William, I'm not sure if you heard it within your many meetings you have with many people around the globe, but is the term the email marketing is fading, email marketing is dying? Is it something that you're hearing when you're discussing the MailChimp with your clients? No, not at all. I've never heard that. Awesome. Because as far as I see, there is some statement like that because of social media, because of chat, and I'm just going to continue on my native language to see the history behind email marketing, because the first email marketing campaign is over 40 years old. And I'm going to continue on my native language about the history of it. Реално имаме една много интересна история. Това е всъщност първият дигитален маркетингов канал. Digital Equipment Corporation събират имейлите от визитките на контактите, които имат, и изпращат един масов имейл до 400 човека, предлагайки през 78 ето това устройство. Това устройство е първият масов имейл, първият имейл маркетинг, първият продукт, който се предлага през имейл маркетинг, и всъщност през този масов канал успява да продадат артикули. Ето този артикул на стойност
милиони долари. Към 80-те години се появяват и първите алтернативи. Появява се факсът, който е много популярен към това време B2B комуникационен канал и има идеи, че това нещо ще замени имейл маркетингът. Виждате, че всъщност факсът вече е в историята, имейл маркетингът остава. Появяват се пейджерите, появяват се първите масови чат платформи, знаете с Skype, ако сте Gen Z не знаете, но ако сте милениали знаете Skype, вече има изключително много платформи, които дават тази бърза комуникация, която до някъде отнема от предимствата на комуникацията по имейл. Но въпреки това виждате, че платформите продължават да живеят заедно. Първият iPhone през 2007 година, отново огромна заплаха за традиционната десктоп комуникация. Отново виждате, че двете неща продължават да живеят заедно. Навлизането на социалните мрежи, mobile first трафика, всичко това са неща, които по един или друг начин са предизвикателства за диджитал маркетинг каналът email маркетинг. Въпреки това, все още имейл маркетингът е изключително масов. So William, I was talking our audience through the history and what were the main stepping points in terms of email marketing. Like, is social media going to get rid of the need of email communication? Are the phones and the SMS services going to make email marketing obsolete? All of those stuff can live together and can be a part of omni-channel marketing approach. So, какво виждаме тук? Ключов маркетингов канал през 2020 сеща все още. Защо? Това е моята входяща кутия. Виждате, че получавам имейл маркетинг от брандове за техника, различни маркетплейсове, B2B и услуги, както и брандове за мода. И изключително разнообразни бизнеси от SaaS платформи до B2B. Всичко може да бъде възползвано и може да се възползва от имейл маркетингът, включително и брандове за имоти. Силните страни на платформата са релевантни и към този момент, т.е. това, че вие получавате едно лично персонално съобщение, вече не чак толкова, но главно на вашия екран. Вие консумирате съдържанието, не е то да живее на някое друго място, както е, например, традиционната реклама. Не е вие да гледате телевизия и в някакъв момент да се появява рекламно съдържание. Не, вие гледате в монитора, а това, което има в монитора е само имейл съобщението, което е изключително важно. Алтернативите, за които ви разказах, дигиталните канали, които са по-нови, които са по-интересни за някои хора, които са и по-известни, да го наречем, в никакъв случай не са заплаха. Ето тук виждате как Omnichannel подходът реално с шопинг кампании, с платена реклама, социални мрежи, всичко това постига резултати. Но имейл маркетинга като канал, това е един от нашите клиенти, онлайн магазин. Виждате, че въпреки, че има канали с повече трафик, имейл маркетингът е каналът, който постига над средният e-commerce conversion rate в случая, т.е. хората, които купуват вследствие на кампания от имейл са не малко и този канал е със сигурност много добър и може да генерира добра възвръщаемост. Сега, ако говорим за имейл маркетинг, имаме няколко ключови елемента. Имаме съдържанието, имаме списъка, темплейта, да, това са много важни неща. Трябва да имате качествен списък, трябва да имате аудитория, която иска да чуе от вас. Да, трябва да им кажете нещо релевантно, със сигурност. Имейла трябва да изглежда добре и да бъде логически подреден, да, но всичко това е абсолютно безсмислено, ако нямате добро deliverability. William, friend, I was talking here about
some very crucial aspects of email marketing with content, with audience, with the email template itself, but all of those are pretty much became obsolete if we don't have a good deliverability. If the emails don't come to the person in the right place or don't come at all, we won't have any success in email marketing. So this is the main topic. And I hope in your part you can step up a bit and tell us from your experience how the deliverability can be improved even more. And now I'm going to talk about some key points about it. Така, най-ключовият елемент за мен в deliverability, т.е. трябва да можете да включите преди добрата аудитория, преди добрият имейл, трябва да можете да се подсигурите и вашите имейли да достигат до правилните хора. Какво се случва всъщност? Вие сте маркетолог, изпращате имейл. Имейла минава през филтрация, без да бъдем допълнително технически, но всеки сървър, който изпраща имейл, има външни филтри, които подсигуряват имейлите да бъдат качествени. И ако имейлите ви не са с добра качествена информация или са злонамерени, знаете, че има и фишинг атаки, знаете, че има такива неща, те изобщо няма да се изпратят. Ако минат тези филтри, те стигат до сървърите на почтите на вашите потребители. На Gmail, на ABV, на Yahoo и така нататък. Те също имат филтри, също имат защита. И отново, ако нямате добра репутация и добър имейл, филтрите могат да блокират вашето съобщение. Могат да го сложат в спам папката, могат да го сложат в табове, които не са толкова видими и това не е окей. Всичко друго се обезсмисля. Промоцията ви, размера на списка, всичко това губи смисъл, ако някъде по този път имейлът ви се загуби. Затова е изключително важно. Къде може да попадне вашият имейл? Може да попадне в входяща кутия, може да попадне в спам, това не го искаме. Може да попадне в Promotion Tab, ако имаме Gmail акаунт с активиран Promotion Tab, което в крайна сметка не е най-лошото нещо на света, не е оптимално, но ако вашият имейл е промоционален, мисля, че е нормално да отиде там. Но в никакъв случай не трябва да отива в спам и в никакъв случай не трябва да бъде блокиран. Как става това нещо? Как ние подобряваме репутацията на нашата фирма като изпращач? Задължително трябва да направим верификация, автентификация на домейна си. Това се случва във всяка платформа за email маркетинг, това се случва и в MailChimp. Трябва да направите качествен списък, т.е. не да купувате от някъде списъци, а да събирате вашите потребители и хората, които искат да разбират за вашите новини в имейл списък и съответно само те да го получават. Мейлите трябва да бъдат с добро съдържание. Тоест, ако има част в имейла ви с HTML, той трябва да бъде изчистен от грешки. Изображенията не трябва да доминират, видеята не трябва да доминират, гифовете не трябва да доминират. И трябва задължително да има unsubscribe линк, трябва да може хората да се отписват. Съответно, това, което друго е важно, какво сте правили вие в миналото. Тоест, ако сте имали поведение на спамър, вие ще бъдете спамър в очите на сървърите. Затова действате с добрите практики и не би трябвало да имате проблеми. Сега, верификацията, идентификацията на домейна ви е всъщност процеса, чрез който платформите проверяват дали изпращача наистина е този, за който се представя. В вашият MailChimp акаунт или друга email маркетинг платформа ще видите такъв тип съобщения, ако не сте го направили и ще ви подтиква да го правите, защото това е изключително важно. Съответно, следвате стъпки и действате по темата, като аз съм ви изпратил линк с туториал как точно се случва това нещо. Ако сте с уебсайт с готово решение,
няма да е чак толкова трудно. Ако сте с къстъм сайт, вероятно ще имате девелопър, т.е. той ще ви съдейства, няма никакъв проблем. Така, друго нещо, което може би трябваше да споменем е тук, в опита си понякога да имаме добър резултат от нашата промоция, малко пресоляваме манджата с селс послания. Промоция, отстъпка, само сега, шок бомба и така нататък. Това са фрази, които филтрите улавят и не ги харесват. Правилото тук е да опитвате да разписвате имейла си не като рекламен, а по-скоро като съобщение до приятел. Както ще го напишете на приятел, така опитвайте да го пишете и тук. Съответно, по този начин ще подобрите вашият deliverability. William, I was talking about how people can improve their deliverability, how crucial it is for the emails to get in the right place, and only after that we can think about some optimizations regarding conversion rates and so on and so forth. Also, that we have steps that we can make to improve our deliverability, like the authentication, the verification of our domain, the setup of the campaigns, the templates, the non-using of spammy words, to use a highly liked email marketing service provider with good servers, with good reputational servers. Is MailChimp one of those? Yes. Okay, good. So there are independent studies which test deliverability. I'm not sure if William recommends them, but I didn't look them, I think this year. I'm not sure if there are recent tests with the recent data, but I highly recommend checking out some independent studies which shows that MailChimp have very, very high reputation with their email sending and where MailChimp emails usually go, and how are the other brands performing in that area. It will be very interesting. I'm not going to tell you which one is best, just check the data yourself. And I think this is the main point when you're choosing an email marketing service provider. Yes, price is important. Yes, the interface is important. You have to feel nice when you're working in it, but deliverability is key here. So William, can you please take it up from here and Yes. tell us what you have for us now? Cool. Yeah. Thanks, Daniel. And hopefully everyone is still with us and moving forward. But I wanted to take just a few minutes to talk about MailChimp and how it can be your end-to-end business solution. Kind of going forward, key leaders, want to solve three big problems, and that's acquiring customers, retaining customers, driving some sales growth, and maximizing that return on investment. And my question for you all is, is your marketing keeping you up, or is it slowing you down? Because, a lot of the times we're, focusing on different multi-channel avenues and focusing on the wrong marketing efforts in certain aspects of the business. But, email marketing is the most successful way to, retain customers, retain engagement, and also just, get the most out of your money. But I'll talk a little bit more about MailChimp next. MailChimp has been around for over 2 decades, about 24 years now, 24 to 25 years. And it is the longest standing email marketing business in the world. So a lot of you may have known MailChimp over the years. It has evolved. Now we have 12 million customers, but we were acquired by a larger company back in 2021 called Intuit, which has poured a lot of financial investment into MailChimp, and that's kind of why it's kind of blossomed over the years. And the next slides, I'll show you a little bit more of how it's increased. So you can see here, a lot of the return on investment has increased about 39%. Increase on return on investment. Like I said before, we have 12 million customers.
and over 850 experts, and Daniel from the Hounds being a part of that group. So it's a really great opportunity to pour some investment into your email marketing by using Mailchimp. And next, I'll show you kind of the four main buckets that Mailchimp works in. So we have our automation flows to help you save time. We have integrations to connect all of your multi-systems that you're working with. Let's say it's another CRM. Let's say it's a point of sale, or just another database that you house a lot of your information connected to Mailchimp. And then we have ways to optimize that data and give you some premium plan services. But next, I'd love to double click on AI, because that's another reason Intuit has poured a lot of resources into Mailchimp, is to improve the AI functionality. So you're able to generate some content like email copy, subject lines. You're even able to create whole email designs with AI. But with help, from the Hounds, they would be able to help you, leverage some of these AI tools a little better, so that you're not just like putting in prompts that can give you outdated or just misinformation with the AI tools that are built into Mailchimp. But it is available for you to use. Awesome. Next. Yeah, in my opinion, the most popular feature, the automation flows, it used to be called a customer journey builder. But if people have been around a little longer, may know that word. But now it's just automation flows, setting up triggers, setting up automations based off of they buy something, or if you want to welcome someone to your email series or give them a birthday shout out, or a birthday gift. This is where you would do that. Cool. And moving in, all of our integrations, like I said, we have 300 plus integrations with Mailchimp. So whatever you're looking for, that's the way to do it. So connect QuickBooks, Zapier, Canva, Instagram, whatever you have that you use for your business, connect it to Mailchimp. Use that data to improve your analytics. Awesome. I'd just like to tell you what I'm seeing about the perception of MailChimp as an email marketing service. However, you can use it, and it's a very strong CRM service. And this is why you're seeing all of those integrations that are available for the MailChimp account. In order to have good CRM, you need to make your tools speak together. And you can see a lot of the integrations are specially made by MailChimp in order for you to have better experience within them. And moving into that, another great integration, I wanted to highlight QuickBooks. If you're looking to improve your accounting for your business, this is something that Mailchimp has built for QuickBooks. This integration, like many other integrations Mailchimp has built, this one you're able to seamlessly integrate customer data, including transaction history, invoices, and there are other accounting softwares that you can do if QuickBooks isn't something you want to use. So there's plenty of other accounting softwares out there that you can connect to Mailchimp, and that way you can kind of stay on top of your business operations. And I wanted to take just a couple minutes on optimization. So a lot of strategy that you're using to get the most out of your money with email marketing comes from optimizing, and that's why companies like the Hounds could truly go over strategies like improving your open and click rates, and using Mailchimp's analytics to kind of show you how your customers are interacting with your content. So let's say an example of you're wanting to sell a pair of shoes, but no one's opening your emails. So this is when you work on what does your subject line look like? You're seeing that it lands into their inbox, but no one's opening it. Let's see, maybe the preview line isn't what is catching people's eyes. But then you find another problem. People aren't clicking your emails. They're not clicking that buy button. They're not clicking on the let's learn more button. So this is when you improve, the button layout, or maybe the positioning of the button, what it looks like, the color, just so you can improve your open and click rates over time. And you can also improve your strategy by doing some A/B testing. So testing out different designs, different language that you may want to use inside of your emails.
And then also that multivariant testing, so you can test out multiple aspects of an email. Let's say like a different picture or a different subject line or a different button on a certain email, and you're able to kind of truly test out what works and what engagement looks like over time. And that's another thing you can track with Mailchimp is those long-term analytics where you can kind of dive in to see what has been the most fruitful content that you're giving out to your audience. And then that way you can make improvements along the way. And then revenue reports, something that you can just see what your conversion rate has been over time as well with your emails, especially if you're in the e-commerce space. Awesome. Then next, I think we're going to dive into a little bit of the targeted audiences. This is a short bit, but just using, again, AI is built into this as well with MailChimp, so you're able to see what content may be relevant for certain customers. So there's some predictive analytics that are built into MailChimp to say like, this set of customers, this segment of customers are the most engaged with your audience. So give them a little bit more attention. And then you may have another segment of audience members that aren't as engaged or don't open your emails. This is when you can kind of separate and target your audience out. And about 141%, you get about 141 more percent of revenue on average by using these predictive segments, just so you can target the right people or not target the wrong people. And then quickly wrapping up, you can always use personalized content, like, tailoring the message to different audiences, like I mentioned before. And then also geographic segmentation is also big in MailChimp. So you're able to see what works in local markets. It focused regionally. So people in your neighborhood that you may know may interact differently than people across the globe. So this is where you're able to kind of clean up your data and understand your audience a little bit more, especially if you're going out and getting some new email marketing clients. So we'll take a moment to talk about some of the real world examples that we have, starting with Canva, which is actually an integration partner of ours. Some of you may use Canva to design your emails, but they also use MailChimp. So they're able to use it to gather data about what their audience wants, and then to use MailChimp reports to kind of indicate that interest. And then that way they were able to use that information to inform their content strategy. And then they were able to segment the audience, do some A/B testing, and just really truly maximize that engagement over time. So yeah, this is a really great example of how um, MailChimp has partnered with companies, and then also companies use it. And this is a great example of how they've been able to increase their click-through rates to up to 3.4%, which is above the threshold. About 2% is what people typically see. So they increased it above that just by using MailChimp and their predictive analytics. And this is a company based out of the UK, and they increased their churn. They saved about 87% of their company's churn by using MailChimp, and increased their open rates and click rates just by going through and looking at their segments and tagging customers and giving them the relevant content that matters most to them. This is another example of using MailChimp to talk to your audience about what matters most. And lastly, this is actually a MailChimp partner, a service partner that does email marketing for farmers. And they've used their MailChimp integration with QuickBooks to kind of understand how their farmers' accounts are performing, and they're able to increase their sales based off customer behavior just by seeing what their farmers are buying and using QuickBooks for. So they're able to say, hey, like, go buy this soil, go buy this amount of water treatment for your farm. So they're able to kind of really tailor in a lot of the analytics and understand the content that matters most to them. And wrapping up, we do have a lot of support that MailChimp offers. Again, Intuit has backed a lot of support into us, so we're able to offer onboarding, 24/7 email support, and then some premium plan migration that helps partners like the Hounds kind of have MailChimp to help them
onboard new customers more successfully. And then wrap up, we do have a list, a ever-growing list of MailChimp partners that you can see and work with, and Daniel is one of them. So you have shout him out, email him if you have any other questions, and he'll be happy to help. Awesome. Awesome. Thank you so much. Personally, I would definitely like to get some more resources if they're available regarding your case studies, Yeah, I can do that. because I've never heard of a company which do email marketing for farmers, and it's Yeah, special. yeah, But it's a world, it's a bright world. It's, I don't know, everybody is very unique, and you learn something new every day. So that's very cool, yeah, very cool. Thank you so much with your participation and your very interesting slides and topics. You're very, very a trained guy, and you speak very nice. So we can definitely learn from you and your agenda and you as a speaker. And we'll definitely have some future events, but with more marketing. If this was the pilot, we're going to do some larger events with more marketing budget, with better promotion, and Mr. Alvarez can join even yeah, if you do it. That would be very nice. We can use the if that's okay, we can use the Zoom call with yeah, some of the most interesting part as yeah, this type of marketing materials. And as for now, I would like uh, to continue with very quickly what MailChimp does regards to AI, hmm, and how can you find it. And because it's very interesting, the integrations within MailChimp are seamless. If you're not paying attention, you may miss some of the features because they're like appearing, and if you're not paying attention, you might miss them. And I have a general rule. Um, just look around, look for the blue dot, and see the automation and the AI features. And this is what I have in mind. And I'll continue on my native language. Ако искаме да използваме AI за репортинг и за инсайти, дори и когато нямаме интеграциите. Това, което Уилям показа, е много интересно. Някои от нещата, които видяхте на слайда, може да ги търсите и си кажете, ама те къде са, в моя акаунт ги няма. Това е вероятно, първо, ако сте на безплатният им план, защото той е ограничен от към някои от по-интересните функционалности. Не всички абсолютно окей да го ползвате, но това е едната причина. Другата причина са интеграциите. Но дори да нямате вързан MailChimp акаунт, да речем с вашия онлайн магазин, все пак може да използвате някои от тези AI фичери. И ето какво имам предвид. Оглеждате се в интерфейса на MailChimp и виждате какво AI Powered Insights. Това го открих наскоро. Виждате, че още е в бета. Когато го кликнете, абсолютно с suggestion, то ви дава идеи какво да го питате, може да го питате каквото искате. И всъщност го попитах, how can I improve my email performance? Нали, това всъщност е най-важното нещо. И да, може да питате всеки AI инструмент за такова нещо, но тук какво ми направи впечатление? Нещата са actionable и интересни. Всъщност, William, this is something I've tested on for the webinar. I asked the AI in one of the accounts on how can I improve my account's performance, and actually the AI gave me some actionable insights, some stuff that I really can work with. Каза ми какво в януари имаш спад на open rate, deliverability ти е супер. Ето го тук. Deliverability е страхотно, обаче open rate е слаб. Тоест
имате вече върху какво да работите върху OpenRate. И вече може да го попитате. Кое е едно от най-важните неща за OpenRate? Всъщност това със сигурност е заглавието. Какво казвате на хората в заглавието на вашия имейл? И го попитах, кои са ми най-добрите заглавия. То ми ги даде, съответно мога да видя какво е работило като тема, като послание, като формулировка, за да мога да възстановя добрият OpenRate, който съм имал в началото на годината за тези кампании. Може да ползвате AI и за съдържание. Отново, където видите иконката за AI, ползвате иконката за AI. Това е правилото. Тук, когато разписвате заглавия, можете да използвате някой от suggestion-ите или да му дадете промпт такъв, какъвто вие искате. И съответно аз му казах да напише съобщение за нови сабскрайбъри, като то ни дава правила, то ни дава suggestion, които можем да вземем изцяло, да променим, да оправяме и така нататък. Но тук можем да модифицираме нещо, което виждаме потенциално не ни допада на 100%. Да го направим по-кратко, да го направим по-закачливо, по-сериозно, тоналността, или пък да му кажем Get Creative и да разпише по-различни заглавия с тази инструкция. However, William, this is what I found out for the non-English speakers. Whenever you put him the prompt, it gives you some content which is awesome. But if you say to him, make the content in my native language, in our case Bulgarian, it does. It actually writes in Bulgarian. Oh, that's cool. Yeah. In previous months, it couldn't do that. I've just tried recently. And whenever you have some clients which are non-English speakers and you have some content to do which is not in English, you just write the prompt and say, just do it in my native language. And William, I know you cannot read Cyrillic. However, the text is fine. It's good. It did a good job. So you can do this feature even if you're not a native English speaker. You can also use, I continue on my native language, можете да продължите и за кампании, AI за самите кампании, като това е стара функционалност, която аз използвам много често в практиката ми, да използваме възможността AI да определи кога да изпрати нашия имейл, разбира се, в конкретен ден. Дали хората според неговите инсайти ще отварят имейла сутрин, обед, вечер, в колко конкретно часа, това го правя чрез генериране на данни, така нареченият machine learning като част от AI. С помощта на този machine learning вие можете да оптимизирате кога се изпращат имейлите. Не да ги изпращате в време, което вие смятате, а да използвате AI, за да проверите дали и това нещо ще подобри вашият резултат. Защото вие, освен маркетолози сте и потребители и знаете тайминга колко е важен понякога. В някой час сте сънени, понякога не сте на кеф, в едно определено време отваряте имейла си и е много различно той да бъде някъде скрит от 10 други имейла над него или той да бъде най-отгоре. Затова това е една от тези AI функционалности, които може да използвате в рамките на вашият сетъп на кампаниите. And now, even with my delay, which I am sincerely apologizing for, we were able to squeeze in within the 1 hour that we've promised. So thank you so much for attending. And William, thank you so much for taking part, even on such a short notice, because there was a Orthodox Easter here in our country, and people are still quite festive, still are trying to catch up, but you were online, you were, just to tell the audience, you're in Colorado, right?
Yeah, Denver, Colorado, a little further away from you all, but still happy to be here. And thanks for joining. I know it's been a busy week for everybody. Thank you so much. What is the time in Colorado? Oh, it's 11 a.m. All right, so you need to take your uh, second or third coffee. I don't know. I'm a big coffee lover, so in 11 a.m. I'm on the third or fourth. That's funny. And thank you so much for taking your morning until brunch to tell us more about MailChimp and its features. Yes, of I course. would Thanks. really, really, really like to make a second edition of the event. If this was our pre-launch, let's make it bigger. Let's use some of the content that we made today to show how many cool topics we have Right. and to redo it with the second edition. Gergana, Anastasia, thank you so much for holding on until the last slides. Thank you so much. William, if you have anything else to say to our audience, to me, now is the time. No, I think we're good. Thank you so much. Awesome. Thank you, William. Thank you so much. Thank you for holding on. Thank you for the continuous support. Me as a specialist, I'm going to keep using MailChimp as my default email marketing setting because if you want to make some good email marketing, you need to have the good foundation for it. Thanks so much. Have a good one. Bye. Bye bye.